uray laeng surat, di kan masubalitan. Ngan di na kaya asawen, nga awan kan ito'y naken, kurang at lat panawen. No isut pa ko na adi kan ay ayaten, tay tumetilag lagi pen, di ka kuman sinulianan. Diyan kuman na pagpakitan, tadya kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman na pagpakitan, tadya kaya ngayon ka masaktan. Apa? Dapat 5 minutes ngem sige po, awan pay naidep ka nung amin. Jay. Internet okay lang kanya ta? Kindly check mo man basit balong makita. No, akot ko di Kata-katawa dapat lagi titagayap di Hong Kong chapter jinagang ko nga ba. At dapat lang mat awanan. Still going on. Napuputol-putol. Oo, kung arot. Naputol-putol man. Namatay kasi yung laptop. Hindi na isaksak ata. Mali nga naisaksak yung laptop ngamin. Abo, feeling talaga nga nalobat ito na. But anyway, kita man baka okay na dyan? Abet, samatan. Hello mga idol kong FTD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. From Sorry Mill, Castillo. Nagpogi talaga ni Kuya JM. Hello po. Levi Castro. No, ma'am. Kanam lang ata. Ang personal ka. Baka babawi ka. Kabisadong pwede, di ba no? Kahit kung nga i-review natin nga sa Sonata. Sonata? Our version of the song. At tagayin ko, manalon ko na. One. Ana. No nakaluganin ti Carison. Apikasta kami nagdudugtong. Apikasta. Dubli-dubli may lyrics na. Sabali mo. Apay cannot play video ko na na. Kita man ito. Cannot play. Baka di na kayo tag-play. Tag-play. Agrewind ka latang harudan. 17 FPS. 24. Guru ka loading pala di internet na. Kaya nga, okay. Pasensya na po. Medyo... Apay awanti wifi na dada. Wifi. Apay pamlatan. Awanitan. Sublitan tulad ng daman. Wifi. Okay nga roda. Aha. Dati man. Hindi sa na connect. Jay. At ang matagbibuyan ni O. Huwag ka raw. Nababati frame per seconds. Okay. Mababa daw ang internet niya. Amot ang kakaasip. Ingat tayo. Ikabilyo nga ito. Oo. Diyan tok-tok TNT na tayo. Okay, modem na. Patad. Nagtadadan Luwati matagaput saan Ay nagpait Panagbalkot mo nagsakit Agdardara Ngay tuy pusok ti ut-ut na Ay napukawan Panunot ko ataw-taw-ataw
What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka dito'y na. Kaasyan na, kaasyan na. Kaasyang puno nga ayat. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka dito'y na. Kaasyan na, kaasyan na. Kaasyang puno nga ayat. Kaasyang puno nga ayat. Kaasyang puno nga ayat. Ayan, sublimo lang ti ko. Internet. Medyo might siguro. Diyan ka mo. 10 frame per seconds pa lang. Ngayon nasubrahan mo tan. 44 mo tan. Kapigsan sa launa yan. Ngayon, dikpegen nakabasa dito kablaaw dito IFM page. Kana ni Meli Apiado, hello po. Kana mo ni Len Respicio, watching po from Riyadh, Saudi Arabia. Edgar Magpali, good PM po karo pabati dito. Barangay General Prim West, Bangar, La Union. Ken, kumusta po mga kapag-anak namin dito? Barangay Mabini, Gamu. Isabela. Tili Tosken family, ano naman? Ti Magpali family, salamat po. From Idol, pa shoutout kami dito, Easy Wash Laundry Shop, Sampaloc, Manila. Thank you, Idol. Ferdinand Saldivar, tinagan na. Idol, pakipatugtog ngayon si Seaweed from Mary Jane, Mauricio. Okay nga Rod, kita dati matikundawan nga pagyamanan tayo naging sponsors tayo, of course. Iti nang tad apo iti Badumi, I guess it's Kalso Charity. This is 2 years, I guess, ago. Siguro. Or a year ago. Pinosan. Kabarbaro lang ang manenta nakatadong amin apo ti Badumi, nagadumang mangtad. Ayan, iso nga nadadumak at maliwayak pa yung aglukatan ta aginalukatan kat adupay ti madimi pa napadpadaan unay. Okay. Kat manong nga greetings sinabasa mo? Basip pa lang. Birthday song man kuya kano. Para tigayam ko nga kababay ko data ni Mirna Eugenio, birthday na no 14. Inton 14. Birthday song ko na. Dalang ti basit nga birthday song mimit ang sang kaisteng ano kantahin kagat medyo nabit lang kastoy that something like this. Ano ba silaan ko naman? Okay, everybody. Happy, happy, happy birthday. Happy
Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday. Kini. Mirna Eugenio. Ayan. That's it. Happy birthday. Yes. Patulog kiti ko ten, may sabigao. Oh man, may you have more birthdays to come. Ket sapay kla kuma. Pero sa dinuman nga lubong ti papanam ket sila lagip kamlatang. Nabi. Ay, sa bahalin sa mo. Sa amot. Nagturunganan. Okay, kunan natin Nabi toy. kasi na iturong. Ati gamin mouse nga pindo-pindo nga. Si Kaa. Ibabam. Baba. Sige pa, edimugin ko na gudo adax na. Ata. Naimbaga balam, malaman. Mga idol, kablawa man amin nga family or nalpas ito namin ano nagtiksa na dito. Siguro. Kablawak mo namin nga taga San Antonio Kawain, Isabela, nang ro amin nga FDD family, iti Hawaii, USA, the Ronald and Cathy Salvador Cabal family, Ken Palilio family, from Auntie Jane Tumbaga, iti RNC. Dormitory. Yes. Ni Auntie Manila. Jane, nga ka-text ko di kalmanta, ni Jano ko tagbibiro kiti dormitory. So, para kata kayo apo nga kahit nati napintas nga studio type, when no boarding house, when no pwede kita nga pagyanan sa di Manila, nga para kata kiti estudyante tayo, when no kita ubra di jay, mapangkay apo sa RC dormitory sa RNC dormitory. RNC dormitory sa jay Cecil Street, Sampaloc, Manila. Asa si Degti Tamarind kan sa Lamagi. Ngon. Okay, hello mga idol, pakikrit man ni Father Dirming, ag-birthday tata ni Tatay Mario Alonso dito'y Barangay Eden, San Manuel, Isabela. Kasama daading ko nga anjing agiw iwa iti Ricardo kini lakay ko nga ni Jesse Crisanto ken ni bayaw ko nga Marvin Keha nga agparparti iti manok agyaman ak mga idol. It's me Malu Crisanto ket orayin nyo mga idol di patulod mi dita nga merienda pa birthday. Thank you. Kasi ate agbasa ti ko ha. Nayunam no ka no medyo dakurkurang na. Dakurkurang na. Dakurang na. Good day mga idol. I-greet ko man dagiti senior citizen si Turayong I should say Cascada Esther Turiao Beth Banan Lorde Parayo Lorde sigurado ay Parayo Antoinette Atienza. Thanks from Atineneng Gamal iti Turayong idol. Jayman ispirikitik man ta agbalsida. Oh, ispirikitik. Makslantik amo kantaan. Na-practice mo yata kantaan ta. Kantaan ta. Sige nga. Kabil ko nga, madimpay nga ikaw aja, request na pa itatayata. Ay, okay, ngarod. Bago tayo ispirikitik nga kansyon na mi apo, may sapi nga sunata nga. Isagot mi unay. Kadikiti manong, ken manang mi, nga nakadungdung mo kada kami. Apo, thank you so much for the love. Manang Edna and manong Elmer from Eva Beach, Hawaii. Di Honolulu, day jay. Honolulu, day. Honolulu. Sinanay mo, day jay. Honolulu, Hawaii. Kano si kamat, Saan, alam? One. Na alam. Akin nyo yung taga-planas, ano ti awag? Honomimi? Ayan, medyo lang ang kalatang mga balikas. Honomimi. Ayan, Honomimi, Hana-am-am, Honolulu. Hana Juju. Juju makanya. Okay nga ron, para kita nabayagin niya pinatek, iti biyaga. Manang Edna, Manong Elmer for you. From the heart. From his heart. Kas makita bayati panagden nakan kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan tipod mo nga ayat kas makita nakapinpintas kalata kas makita ag mauwi yung agpailaken ka
kas makita ni patay latmang magsina di kay papanan tipon mo nga aya kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dua-dua talyawan da ken mas daaw ti balay kita adwa dumteng tung I may libro istoryata tapno maamwanda tipod no nga aya talyawan data dumteng tung amay libro't istoryata tapno maamwanda tipod no nga aya talyawen data tapno maamwanda tipod mo nga aya talyawan data It's 15 minutes past the hour of 1. Okay, we're back, folks, and you're still with yung manong Idol June Salialas with Kaanakan Idol John Mark Pastor de la nga po. Siyempre, numero 1 programa ay dito Altaw ti Domingo dito 98.5 IFM. Iti Idol Tenga FM at ay programa na paluan at da kami manana kaya nasawan sumangbay kami man apo kaya kita pagtayangan nyo with love and of course beautiful Ilocano songs. Nagmay nga talaga paglaukan iti English ken Ilocano talaga. Ay ayok launay apo data. Kat ko na to ni Kabsat Ron Sipagan from Boston, Massachusetts. Hi mga Kabsat, musta na kayo? We are currently having a great time watching your show. JM pwedeng pa-request yung favorite song daw ni Auntie Marivic mo kung na nakikitutak na medyo magic kung na okay, afterwards into nusumang pati dyan Mark na panagtimpla di coffee me. And once again, Manang Edna and Mano Elmer, we have just sang your song. Kas makitam tatay ket kita time in mo so baka mo nga nakita. Anyway, dagiti pa dumapo nga mga blao dito ko na mga idol. Nga madi agkupas si Tarake na kantaan nyo man dito mang para katagiti amin nga Barako dito Basilio, San Jose Rojas, Isabela. Toy nang kidao apadayo ana Tarake Cloud, the Cloud 9 of Rojas, Isabela. Thank you mga idol ko na and here's another one ko na naimbag nga malamyo dito 98.5 Idol John and nakablaawan man dagiti kaarubak dito isuda man ang Sabian Gatan Kagawa Duaro Charlene Antonio Angelica Idol request ko man Jai Bukal kabalao nagapukin ni Rose M dito Saliok na Tobin Mountain Province. Oh, from Mountain Province. Okay. Yakit tibek di dyan Markan. Makaangasun. Idol, kablaawa man ti Familia Salgado nga madamangag nindingag kanyayo. Request ko man di masahista. Agyaman kami idol. Agurkat naman kita. Sige, kapot akong pa ni dyan Marka. Siya man pa iti kumansyon nga road ka Aruba. Tell me please, Mr. Love,
will I find her tomorrow? Do your best, teacher love. I'll be waiting till then. Don't you know, teacher love, I can take all the sorrows. So if you have the time, she'll be mine once again. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Yesterday was the fun with her walking beside me, and she said she'll be mine till the day we will die. But you left me last night, and my heart broken sadly. I was feeling so sad, and I broke down and cried. Please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. So you helped me last night, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees, help me please, teacher love. La da 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 da, please, 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 teacher love, where is the girl that I'm dreaming of? Please, 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 teacher love, bring her back home to me. Nagbayag mga minatang kapin, ayan nga, pampaikat ti paparawan. Okay. Ikaw. Kuti ka nga, kuti mapukomandatan. May sa kadagiti sikreto mi apo is coffee. Pagpagami lang iti putput nun, kakas makita yung mat iti boses ko, talagang naibusan. Ngam no minumag ti kape, agsubli apo. Ayan. Uncle Ron Sipagan is requesting for the favorite song of Manang Marivic. Ano kata ta dyan? Apo di naman amon. Anya kati kang kantaan no request da. Bulan? My My God. Sa kaditi Ilocano ti perfect. Da kita lang magkatituwa nga i-request da. So you wanna do it? Tapos amo ti aginan na. Agur kata. Tumil mo naman pa iti kafe. Okay. Dito yung apo ti ugali nga talaga mo ti Ilocano nga. Dito yung kape o ting nga na aldaw nga adda kami. Lalo na dang over mo. Ay haan. Never nga kang over. Agtahanan mo tumiinom. Wana. Aga dyan ka dang over na no ka. Okay. Kape. No, dahang over mo. The best is the coffee lang. Period. I want the sugar. No creamer. Just napal-8. Black coffee lang. No kaya mo ti mausawan. O no nasaysoy ati mausawan. O pangkatumapsaw ka dagiti karayan. Danom. Tigos. Pangagpalangat. Basketball. Siya. Daw tuloy man lagi ko. Okay na yung pang-aldaw ka dagiti Golden Ladies. Isuda Wilma, Janet, Eileen, Cherry, Canilos, Wiminda de la Cruz. Manong pakikanta mo di scooter. Golden Ladies, iti Luna. Scooter ka no. Golden Ladies. Dati silver nga ta. Haan, nahilig na kami iti ko dagito. Iti kuskusil lang. Di ba kulay gold na dyan. Idol Kablaman Family Eugenio. Kanda giti kasinsin ko. Kanda giti mabayaw ko. Nga puro umal. Pa-request man dahil riribok. It's me, Michael Eugenio from Nakar, San Guillermo, Isabela. Nakaro ka. Nagadu apo nga pangablaaw and we're happy to see it. Tamat.
Adong lang dito, inambangal daw yung ating gem and kabsat John Kablak Mandagiti, taga Madela Quirino, da ading ko Remedios Marvelin, Gapultos, mabalin nga request tayo kanta nga bukal-bukal, isagot ko kada ading ko nga taga Madela. Good day kadagiti, iikit ko sa J. Maui, Hawaii, nga iso da Auntie Lucrecia Ancheta, Auntie Flora, Sweet Zer, ken Auntie Mazing, Jacinto. Kastamat kadagiti kakasinsin ko Jai from Ma'am Alice Lazaro. From Hello. Hawaii, magkano na hindi kakasinsin naman ng Alice. One, Jess K. Liwag, Auntie Edna Elmer, bubuy ulit. Tapos, naganti Saudin Samad, watching from Bahrain eh. Joey Pastor, Sir Yalas is watching. Nga nakakover po ito tilandingan. Correction. Sino ba naman hindi maglalandingan? Okay. Okay nga Landingan. ro. At nag-request ito Bukel from Mountain Province a while ago. And Mountain Province ka? At ito nag-request ka niti. Okay. Tatay awang ka pa. Ito tinapang ka nagpa-kwali dyan. Nagpa-fogging machine. One. Request mo lang tita Kakirino. One. Ni Betty Dorilyn Lee. No puraw jay bukel, tambo-tambong. No nalabaga jay bukel, bugbugay ong. No nangisik jay bukel, takit kalding. No nasilap jay bukel, ukal, ukal. No natangken jay bukel ay nyugday ta. No nasilap jay bukel kamatis day ta. No nakulog jay bukel ibong day ta. No nagkuti jay bukel sikug day ta. No mapis it a bukel ampas dayta. No kuri bet a bukel pasas dayta. Ngem no sunggar a bukel mungay dayta. No na uneg a bukel mani dayta. Mani. Wala. Pabati nga idol ang mga anakis ko at pakikanta yung kantang The Great Pretender ng The Platters. Ayan, from Luz Maris Valdez. And kuna naman ni Kabsat Brother Emil. Brother John, naabot ang bueno na rama namon. Di ka nga kiniru kabagas. Idi ununa na, of course. Amin abo nga batang 80s, 70s padasan tayo dito. At ay surya adamdama regarding kape nga kiniru nga bagas. No puraw jay bukel, tambo-tambong. No nalabaga jay bukel, bugbugay ong. No nangisit a bukel, takit kalde. Akala mo ha? Diba? No nasilap a bukel, ukal, ukal. You see? Back to normal. No natangken jay bukel ay nyugday ta. No nasilap jay bukel kamatis day ta. Kanina ka pa, ha? No nakulog jay bukel ibong day ta. Kaming No nagkuti jay bukel sikog day ta. Atati Mati nga eh. No mapis it a bukel. Siyak nga may ampas nagrami. dayta. Iso nga adaytan. Okay. No kuri bet a bukel pasas dayta. Ngem no sunggar a bukel mungay dayta. That is the correct Ilocano term. Abukel. No na uneg a bukel mani dayta. Ngem no sunggar a bukel mungay dayta.
Nuna uneg abukel mani dayta. Agsubli kami nga ron, karon bakal pasanti sa magmamano nga palagip.